Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Henden kasngi kakat pratrek uyayong, ki Pulit jong kanong Sdien police station, ki layak bantam, yaki artili ki medyap jong ki Shijur, bakan top yaki medyap jong kawai kalong kami, kabelatep kerteng, kum kakong, rifolian ti nong rem arpsaus nem kerta. Bat way pat udayusin rang, ubaltep kerteng, kum ujok ristar marwen, kanreus nem kerta, ki basyong basa Shnong Mawrusyiar, kabaha papo ke West Castles District. Ya kamet jong kini ki Shijur lalam hau telai Phasi bat kat kum kajing toket jong ki Pulit laong bakini ki arngot ki dei samla kani kajing ja kalaja hadin kajing khang no napo kayeng kasem ya kani kajing dei jong ki Haka bakini ki Shijur ki lapet bat ja nalayeng nadu kajan miet jong kakasan terek mentau bna yeyong bat dei tat hadu nen kasngi kakat praterek balalap yaki bakilas Sdien Phasi Lade hau weu ding buran Haka wei ke klau ka ba hajan jong kani ka Shnong ka bakisong kisa. Ya kamet jong kini ki Shijur lalap de kinong Shnong ki balapan tiap nak marmar ya kani ki jingja se ki Pulit bat hadin balapan dap ya ki jing no kambaro bar ki jing token la IT no ya kini ki met yap se ki bahiye ngasam jong ki wabu ngaduk ngelung jong na mustep step ngal be di bela menit wan ngade iwan ma bot kon la tiap wala lai baje hai cicil baje ta mawana ngaco ukar ini tawa kali fulgensi la apusam ya kali kon arnur kalore ini mawa pada ta citiva al tuwe asdo la dera kat mga klub joong tipre ini maya tawa teh bukan rapi tanda si kali iya kusa dari cuci di termental itu kan nama malu enggak saya beli itu kan orang tipe malah lah tuh tipe hadiah kan le tuh kan malah deh kan saya bro jamit nama lele jamit katanya pun jamit deh jamit deh nggak menbelah dengan dibelah orang saya yang mesti jauh buan dengan wan saya menmit kamu ngaco kubur oh saya kentewa kajak lum haju apa deh saling mit dahut liwan wut asal wut kapur ini kini kita ada tehci kita ada salam berai apapun kalau orang iwan wut mana lu simple tu ulah jak deh orang iwan wut itu boleh tak boleh terus cap semua baju ni terus im dia ni tang sidang suilah tapi sidang anda tu ilah nak support itu wut tu oh melipet tak brain melipet Pyntikna ini sih sebenarnya wut ni kecil nama ya tak minit sekali bilang cak tu kabur hacung deci orang wut seselate deh ya diunak cuma itu mesti diunak mat atas mereka deh yo kalau jong cepat pulang jong atau pulang rey pun ya jingai no beli akai tak rat ini kabur tu orang pulang orang Lade pulang deci hewan nak jong kemesti saja kemudian stop mesin mereka. Kami step saya beli kemudian uya baik air pam air sai rot, ucap. Kemudian dep semut di akai normal lah. Terlong eseng lecu kemudian haduk dah stang eseng haduk dah wai kemudian. Mak dah wai eseng umut nak. Umut nak te ngana kelih kon tu ku yang beriwan lagi ketapor yang ku mesti ada uan terbuluk mutlak nado tak mut mesti beriwan lagi menmit wa makli kon wan moi de ni ko wan moi de mut sa sai ba arwa wan moi de sa ni menmit de ngakun rat ngakun lo wut ni kini orang nak saya cakap saya haki prawaje macam step malu tadi ber masih hai prawaje
tahu itu apa sih sebab bulat tamuan apa sih tapi mari lap kamu we mari wut itu tu mari itu ita kini oleh kalau wut mari wut ciri tak kamet atau gede deh dalam cikna budaya dan mesti pun nak keleng gimana tu rak lantai klau buat cuan ni medan lebar buat teh jelas di asal di sini asal tanat deh buat sapun bela asal mali buat lanjut pun beci bahaya tanat mali buat lanjut tetapi buat cari buat ni cang asal bu dia tak tahu